Насаат Кейджи тартуулайт. Шейх Абдишукур Аджи Нарматов. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونستعينه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن سيدنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله بعثه الله رحمة للعالمين هاديا ومبشرا ونذيرا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة مقتولر حمد سنة الله تعالى болсын نحمده حمد سنة айтабыз ونستغفره الله تعالىдан استغفار айтып кечирим сурайбыз ونستعينه өзүдөн жардам сурайбыз ونستغفره күнөөлөрдөн استغفار айтып кечирим сурайбыз ونستهديه hidayet жолуну Алладан сурайбыз ونشكره иман берген үчүн туура жолго салган үчүн шүгүрлөр келтиребиз ونعوذ بالله من شرور أنفسنا نفسыбыздын жамандыгынан сактанууга ومن سيئات أعمالنا жаман амалдардан сактанууга өзүнүн гана жардам сурайбыз Аллах кимди туура жолго баштаса аны эч ким адаштыра албайт Аллах адаштырган бендени эч ким туура хидаят жолго сала албайт күбөлүк берем Аллах жалгыз анын шериги жок жана күбөлүк берем биздин улуубуз сүйүктүүбүз жол башчыбыз көзүбүздүн кубанта турган көзүбүздүн карегинин кубанычы Muhammed Aleyhisselam Allah Taala'nın kulu jana elçisi. Muhammed Aleyhisselam'da Allah Taala alamga rahmet üçün jönötkөн. Hidayet jolun körсөтүү üçün. Jana oşonda ele beyиш menen sүйүнчүлөп, günökörlөрдү dozok menen eskертүү üçün jönötülgөн paygambar. Paygambar Aleyhisselam özünün boyundagы милдетти аткарды. Amanatты жеткизип ümmetine nasihat kıldı. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله تعالى مقتولر пайгамбарга дуа саламдардан кийин урматтуу мусулман бир тууган ибадаллах о Кудайдын кулдары уси нафси биринчи өзүмдүн нафсыма болгон осият ва усикум силерге да болгон осиятым битакваллахи таала Аллах Тааладан коркуп таква жолунда болгула Takva degen al-havf minel celil, ulu Allah'dan korku, wal amel bit tenzil, Allah düşürgen şeriatga amal kılu, ve sabru bil qalil, Allah bergen az nerse bolsa da oşoga sabır kılu, wal isti'dadu li yawmir rahil, köçe turgan kunga ahiretke dayardanu. Ve şehadenne Muhammeden abduhu ve rasuluh, jana güvelik beren Muhammed Aleyhisselam Allah Taala'nın kulu jana elçisi, imamil atqiya, takvadarlardın imamı ve sayyidil asfiya en tazalardın en mırzası ve hayru men meşa tahta adimil sema asmandın aslında жүрген en ulu, en ıyık, en taza, en takvazat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Urmatlı Müslüman bir tuğan jaratkan Allah tabaraka ve taala keremetli Kur'an-ı Kerim'de köp osiyatlar kılgan. Oşol osiyatların arasında bugünkü temamız Allah'a fil Allah'ın atı menen soranarım urmatlı Müslüman bir toğan ene degen zat silo enege bolgon sый urmat innehel Allah Taala'nın osiyat kılgan Allah'ın bolgon osiyatı bugün minbardan menin osiyatım emes Jaratkan Allah Taala'nın osiyatı. Paygambardın özünün ümmetine kılgan osiyatı. Allati vassa bihal Mevla. Jaratkan Allah Taala ene jönde osiyat kılıp mınday deydi. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Luqman suresi 14. ayat. İnsanga osiyat kılabız. Ata-enege jakşılık kılısı üçün. Enesi bir kıyınçılık menen boyunda kötürdü. Kıyınçılıktın üstüne kıyınçılık menen boyga bütü. Tabiat özgörü. 9 ay kötörü. Törөгөндөн кийин дагы 2 жыл эмизгендиги о бенде мага шүгүр кылгын жоктон бар кылган жараткан Аллах Таала айтат мага шүгүр кыл
Вали валидейк, ата-энеңе шүгүр кыл. Илайял масир, силердин келе турган жериңер мен астыма келесиңер дейт Аллах Таала. Уммук, сумма уммук, сумма уммук. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам энең жана энең дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга сахабалардан бирөөсү келди. Мана хаккун наси би хусни сухбати я Расулаллах. Менин сый урматыма, менин кызматыма эң татыктуу ким деп сурады. Менин кызматыма, жакшы сөздөрүмө, сый урматыма, сүйүүмө эң татыктуу ким деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам иннахалум я ман туридул магфирата зунуб. О күнөөлөрүн кечирүүнү каалаган инсан. Күнөөңнүн кечирилишин каалайсыңбы? Васатрул уюб. Айып кемчиликтериңдин жашырылуусун каалайсыңбы? Урматтуу мусулман бир тууган, Пайгамбар алейхиссаламга келди. Я Расулаллах, менин кызматыма, сый урматыма, сүйүүмө татыктуу ким деди. Энең, андан кийин атаң деди. Эненин сый урматын атадан 3 эсе жогору койду. Эмне үчүн? Эненин берген тарбиясы үчүн. Эне бул мектеп, эне деген мектеп оңолсо коом оңолот. Эне деген университет оңолсо коом оңолот. Урматтуу мусулман бир тууган, күнөөңдүн кечирилүүсүн каалайсыңбы? Айыптарыңдын жашырылуусун каалайсыңбы? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ражул, пайгамбарга бир киши келди. Замандаш сахаба пайгамбарды көргөн эң бактылуу инсандардан бири. Фаяқул азнабту замбан кабиран. Я Расулаллах, я Расулаллах, о Аллахтын элчиси, чоң күнөө кылып койдум. Бир кылмыш кылып койдум, күнөө иш кылып койдум. Фахалли мин тауба. Мен тооба кылсам болобу? Күнөөмдү кантип жоёмун деди. Факала наби саллаллаху алейхи вассалам, пайгамбар күнөөкөр бендеге үммөтүнө карап мындай деди. Халлака миналум. Энең тирүүбү деди. Энең барбы деди. Күнөө менен эненимне тиешеси бар. Я Расулаллах, күнөө кылып койдум. Күнөөмдү тооба кылуу үчүн кантип жоёмун? Эмне иш кылайын деди. Пайгамбар намаз оку деген жок. Орозо карма деген жок. Зекет бер деген жок. Көпүрө салгын деген жок. Энең тирүүбү деди. Кала ла. Сураган инсан көзүнө мөлтүрөгөн жаш агып ыйлап, жок, энем жок деди. Күнөө кылдым деди. Кантип тооба кылам? Энең барбы деди. Энем жок. Кала фахаллака минал халатин. Энеңдин бир тууган апа-эжеңдери барбы? Араб тилинде хала. Эненин бир тууган эже сиңдилери барбы? Кала наам, ооба. Энем өткөн менен энемдин бир тууган эжеси бар, сиңдиси бар. Кала фабирха. Пайгамбар айсам, энең өткөн болсо, энеңдин бир тууганды сүйгүн, сыйлагын, кызмат кылгын, Аллах күнөөңдү кечирет деди. Имам Ахмад жана башка имамдар риваят кылган сахих хадис. Фал хала би манзилат шариатта эненин бир туугандары эне ордунда экен. Урматтуу мусулман бир тууган, бүгүн энемди сыйлайын десең, энемди урматтайын деп энеси жок болсо, энең маркум болуп кеткен болсо, эненин бир туугандары эненин ордунда дейт. Ал-ихсан илал сабабун лил барака. Энеге жакшылык кылуу берекенин эшиги экен. Үйүңдө береке болуусун кааласаң, рызкыңдын, тапкан оокатыңдын берекелүү болуусун кааласаң, ва тулул умр, өмүрүң узун болсун десең, өмүрүңдүн узун болуусун кааласаң, үйүңдө оокат рызкыңдын кенен болуусун каалай турган болсоң, якулун наби саллаллаху алейхи вассалам, пайгамбар алейхиссалам мындай дейт, урматтуу мусулман бир тууган, ман хабба ан юбсата лаху фи ризкихи. Ким менин рызкым кенен берекелүү болсун десе, ва юнса лаху фи асарихи. Асар деген өмүрү же анын аты аталып, изи, атак, даңкым алыска чейин калсын десеңиз. Мен унутулбайын десеңиз, фалиясил рахима, туугандар менен карым катнашта болгон, туугандардын эң жакын, сен карым катнашта боло турган чачтуу эшанын өмүр жолдошуң эмес, ал энең. Энени таппайсың. Ва азам силасилатул валидайн. Кызмат кылууга, карым катнаш кылууга эң татыктуу, эң улуу сооптуу жер бул ата-эне экен. Аялым разы болсун деп, энең менен айлап жылдап сүйлөшпөйсүн. Энеңдин, атаңдын сөзүн уккуң келбейсин. Келбейт. Урматтуу мусулман бир тууган, ва атамл ихсан вал ихсан илал Жакшылыктын да жакшылыгы, жакшылыктын эң жогорусу энеге болгон жакшылык экен. Ал бир энени сүйүү. Урматтуу мусулман бир тууган, жигиттердин сыймыктана турган жигиттиги аялыны сыйлап,
аялыға гүл көтеріп келуде емес екен. Ер жігіттің сыймықтана тұрған нәрсесі енесini сыйлағандықта. Андан намырда урматтуу мусулман бир туган, энени сыйлоо, энени сүйүү бул пайгамбарлардын мүнөзү. Пайгамбарлардын адеп ахлакы. Жараткан Аллах Таала Яхья алейхиссалам жөнүндө Куранда мындай дейт. Аллах мени ата-энемди сүйө турган пайгамбар кылды. Ташбор күнөөкөр кылып жараткан жок дейт. Пайгамбардын сыпаты эмне экен? Мени Аллах Таала ата-энени сүйгөн, ата-энени сыйлаган, текебир күнөөкөр кылган эмес дейт. Текебир адам, күнөөкөр адам ата-энени сыйлабаган адам экен. Мариям сүрөсү 14-аят. Иса алейхиссалам жөнүндө Иса пайгамбар не дейт? وَبِرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِ جَبَّارًا شَقِيًّا. Allah meni enesini sүйө турган, энесин сыйлай турган кылып жаратты. Текебир бактысыз кылып жараткан жок дейт. Иса пайгамбар мени текебир бой көтөргөн, бактысыз кылган эмес. Бактысыз болбогонумдун аламат белгиси энемди сүйгөнүмдө, энемди сыйлаганымда дейт. Эгер сен энеңди сыйласаң, энеңди урматтасаң, энеңе кызмат кылсаң, сен эң бактылуу адамсың. Эгер бой көтөрүп текебирлик кыла турган, кээде өзүңдүн досуңа, кошунаңа, башкага текебир болуң мүмкүн. Кол астыңда иштегендерге бой көтөрүң мүмкүн. Бирок ата-энеге бой көтөрүү, ата-эненин алдында астында текебирлик кылуу бул эң бактысыздыктын жеткендиги. Урматтуу мусулман бир тууганым, сахаба деген алтын кылымда жашаган эң бактылуу инсандар. Пайгамбарды көрүп, иманга келип, пайгамбар менен жолдош болуп жашагандар. Бир инсан, пайгамбар алейхиссалам жападан жалгыз бир адам жөнүндө эң жакшы сөздөрдү айткан. Мунун кандай улуу инсан экен жөнүндө пайгамбар алкыш айткан. Бирок бул сахаба эмес. Пайгамбар ал жөнүндө айткан. Бул сахаба эмес. Пайгамбардын заманында жашасаңыз, пайгамбарды көрүп жанына келип ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду аннака Мухаммад расул, куәлик берем Аллах жалгыз, сен Алланын элчиси, кулусун, пайгамбарысың деп иманга келсең сахаба болосуң. Пайгамбардын заманында жашап туруп, иманга келбеген сахаба болбойт. Пайгамбардын заманында жашып, иманга келип, көзү көр болсо да сахаба болот. Бирок урматтуу мусулман бир туган, бул мен айта турган азыркы адам пайгамбардын замандашы болгон. Бирок пайгамбарды көргөн эмес. Көрбөгөндүктөн замандаш болуп туруп, көрүүгө мүмкүнчүлүгү бар эле. Бирок пайгамбарды көрбөстөн, пайгамбарды көргөн сахабаларды көргөндөр табииндер болот. Сахабалардын жолун ээрчигендер табииндер, ээрчүүчүлөр деген. Сахабалардан кийин табиин бул. Бирок пайгамбардын заманында жашаган, көрүүгө мүмкүнчүлүгү да бар эле. Бунун замандаштары, айылдаштары бар пайгамбарды көргөн. Пайгамбардын жанында кызмат кылган. Бирок пайгамбар муну көргөн эмес. Бирок пайгамбар алейхиссалам бул жөнүндө осуят айткан. Урматтуу мусулман бир туган, бул сахаба болбосо да, бул табиин жөнүндө пайгамбар мындай дейт. Амирдин баласы, кимдин баласы? Амирдин баласы Уайс Йеменден келет деди. Пайгамбар сахабаларга айтат: "О менин сахабаларым, Йеменден Амирдин баласы Уайс келет. Кана бихи барас. Анын денесинде ак түшкөн эле. Фада Аллаха фаазхабаху. Аллахым менен бул денемдеги акты кетир деп дуа кылды. Азхаб Аллах анху хазал марад. Аллах анын денесиндеги актык ооруду тазалап кетирди. Кана лаху хува бихабар. Анын энеси бар эле. Энесин сүйөт эди. Энесин сыйлагандыктан эненин кызматынан энени таштап пайгамбарга бара алган жок ал. Таштап кете алган жок. Пайгамбарга барып келейин деп энесин таштап кеткен жок. Энесин ошондой сүйөт эле. Энесин сыйлайт эле. Денесин ак түшкөн эле. Жаратканга жалып: "Аллахым, менин денемдеги актыкты кетир" деп дуа кылды. Аллах шифа берди. Урматтуу мусулман бир туган, пайгамбар айтты: "Уайс Амирдин баласы силерге келет. Я Умар, айрыкча Умар сен." Хазрет Умарды тирүү кезинде пайгамбар не деди? Ашарал мубашширин минал жанна, 10 сахабаны бейишке киресин деп сүйүнчүлөгөн, онунун бириси ушул. Эгер кыяматта пайгамбар айтат: "Менин үммөтүмдөн дептерлерин, амал китебин оң жактан ала турган биринчи Умар" дейт. Жаннатка биринчи кирүүчүлөрдөн Умар дейт эсепсиз. Бирок Хазрет Умарга пайгамбар айтат: "Я Умар, иза раайтаху, сен Уайсты көрүп калсаң, Амирдин баласы Уайсты көрсөң, Йеменден келсе, фальястагфир лака. Анан бир дуа сурагын.
Allah Taala'dan sağa dua kılsın, meni günahımı keçirsin. Allah Taala'nın atında mağa dua kıl dep dua soran dedi. Uvays mağa bir dua kılgın, Allah meni günahımı keçirsin dep istiğfarga dua soragın dedi. Yestağfir leke, Uvays sağa bir dua kılsın dedi. Uvays'tan bir bata al dedi. Hurmatlı Müslüman, başka bir hadiste Peygamber aytadi: "Law aqsama Allah la barra." Eğer Uvays ant içse, Hudaydın atымен ant içken nerse işke aşat dedi. Anın aytgаны bolat dedi. Emne üçün hurmatlı Müslüman bir toğan? Hazreti Umarga Peygamberimiz aytadi: "Uvays kelip qalsa, Uvays'tan bir duasını alıp qalgın" deydi. Emne dep dua kılsın? Allah'ım Umar'dın günahını keçirgin dep bir bata al deydi. Sahabalar aytadi, sizlerge kelse dua kıladi. Ulamalar li'anna kana barran bi walid, sebep Uvays enesini жақсы көргөн, enesiga kızmat kılgan, enesinin alkış batasını algan bala ele. Hurmatlı Müslüman bir toğan, acılar cınla acıga keledi Peygamber ötkөндөн keyin. Abu Bakr Sıddıktın zamanında Yemen'den acılar kelse Hazreti Umar sahabalar izleydi. Aranarda Uvays var mı? Uvays yok. Uvays geldi mi sizlerden? Yok. Emnege Uvays izleydi. Күндөрдүн birinde Yemendikler Hazreti Umar'ın zamanında geldi. Fakat Hazreti Umar Amiril Müminin, imanlıların padişası. Bunun bir gana ümiti Peygamber osiyat kılgan Uvays'ti görüp kalsam. Uvays'ın bir batasını alsam deydi. Faca vafd minel Yemen. Yemen'den kelgen acılar geldi. Fakala Umar radıyallahu anh, "Afikum Uvays ibn Amir?" Aranarda Amir'in balası Uvays var mı dedi. Faca Uvays raculun mutavadi. Bir kiçipeyil bolgan jönököy bir insan keldi. "Men Amir'in balası Uvays bolamın" dedi. "Kanta Uvays ibn Amir? Sen Amir'in balası Uvays'sın bu?" "Ova" dedi. "Deningde akbar böyle bari de. Dua kıldın, Allah şifa berdi." Bir dirhamça kalgan. Bir dirhamça bir 5 tıyındıkça yer ak kalgan. Alamat bol. "Ova oşomun." "Sen Murat degen aylansın." "Ova ben." "Senin deningde akbar öyle bari ele. Allah getirdi. Fakale nam. Kale istağfirli. Allah Teala'nın asla mağa bir dua kılçı dedi Hazreti Umar. Peygamber osiyat kalkan bir batağını ver mağa dedi. Kale ya Umar ente halifatul muslimin. Müslümanların padişahı siz menden dua soraysınız bu. Amiril Müminin bizim jetekçimiz. Amiril Müminin sizsiz. Aşaral mübaşir minel cennet. Beşke suyunculangan sensin. Sağa men bir dua verem. Kalen innen nebi sallallahu aleyhi ve sellem kale. Peygamber mağa osiyat kılıp ketken batasını alıp kal körüp kalsan degen. Bolğun okuyan aytdı. Fa Uvays istagfar lahu. Hazreti Uvays galakan jay bata kıldı. Allah'ım Umar'dın günahlarını keçirgin. Allah'ım Umar'dın günahlarını keçirgin dep. Falama inteşaral habar. Söz sahabaların arasında tarqap ketdi. Umar Yemenden kelgen Uvays'tan bata alıp жатат. Peygamber osiyat kılgan eken dep. Elin arasında söz tarqagan kezde Uvays mağa bir tekebirlik payda bolup kalbasın. Moyun kötörüp kalbayın. Sahabalar menden bata surap atat degendey oyga ketpeyin dep akырын ajamalдарын atkarıp ketip kaldı. Mağa adamlar maktap aytıp uşunday eken, enesini suyet eken, enesini sıylayt eken, enege kızmat kılganının akıdan Peygamber bunu uşunday darajaga kötörgön eken degen söz tarqabasın dep akырын sooп işlerim жок болбосун dep ketip kaldı. Hurmatlı Müslüman bir toğan, aytayın degen mesele Uvays ibn Amir'din bul darajaga жетүүsü enesini sıylagandыкta, enesige kızmat kılgandыкta. Bul dele başkalar siyahtуу Peygamberin janına kelip sahaba bolsa bolmok. Biroq sүйүктүү Peygamber üçün de enenin kızmatını taştap bara algan жок. Eneni sıylagandık kaçan en negizgi taktalat. Balkim eneni sıyloo, enege kızmat kılуу, sүйүү kaçan bizge en жүктөлгөн nerse. Kaçan enenin beliden küçük etken kezde, koludan küçük etken kezde, söğüktörü jumşap kalgan kezde, belderi bekçeyip, iyilip kalgan kezde, közü жақсы көрбөй kalgan kezde. Hurmatlı Müslüman bir toğan, biroq men oylayım sen al kündü kütpeysin. Enеңdin beli bekçegince, közünü çekçeginge çen kütpeysin. Enege meyrimdülük kızbat kılasın. Dinimiz mınday deydi, baktılуу bolsun, jannatı olsun. Kim qarıgan enege жақшылык kılgan insan jannatı olsun. Tuba, beyiştin tuba degen yerinde olsun. Limen şammar ala sa'idil cidd firdaha. Enemdi razı kılayın dep kolun dürüp, butun türüp çurkap kızmat kılgan. Ata enen razılığına jetүү üçün
Қолын түріп, бұтын түріп, чұрқап қызмат қылғандарға дейді. Туба лиман ахсана иля умуфи кибариха. Бақтылы болсын қарыған енеге қызмат қылған. Бақтылы болсын ене менен атаның қызматына чұрқағандар. Фалам тахруж минад дуnya илля ва хия анху радиятун мардiyya. Тирүү кезде ене бұл дүние менен қоштошорды, балдарыдан разы болып өтсе. Ата ене өтелек кезінде разылығын алған ол қыздар бақтылы болсын, жаннаты болсын. Урматты мұсылман бір тоға барыбыз еле жаннатқа кіргізіміз келеді. Бейішке барғымыз келеді. Ушыл даражаға жеткізіміз келеді. Бірақ урматты мұсылман бір тоған, егер аға жеттеміз десек, Исра сүресіндегі бұл аятқа құлақ салалы. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллах өкім қылады сілерге. Алла та'буду илля ия. Жалғыз Құдайдан башқаға сыйын бағыла, тау ташқа сыйын бағыла, мазарларға сыйын бағыла, дарақтарға сыйын бағыла, жалғыз Аллаға құлшылық қылғыла, жалғыз Құдайға сажда қылғыла, жалғыз Құдайдан жардам сұрағыла, жалғыз Аллаға дуа қылғыла. Ва бил валидайни ихсана, жалғыз Құдайға сыйынғаннан кейін ата-енеңерге жақсылық қылғыла. Урматты мұсылман бір тоған. Ата-енеге намаз ибадаттан кейін, жалғыз Құдайға құлшылық қылғаннан кейін, ва бил валидайни ихсана, ата-енеге жақсылық қыл дейді. Қачан? Имма яблуғанна индакал кибара ахадухума. Ата-енеге қачан жақсылық қылыш керек? Қачан же алардың біреусі, же екеусі тең индака, сенің үйіңді, сенің қолыңда қарыған кезде дейді. Аятқа терең көңіл бұрсаң, имма яблуғанна индакал кибара ахадухума ау килахума. Ата-енеңнің біреусі, же екеусі тең сенікінде, сенің қолыңда қарыған кезде дейді. Емне индака деген зарфу мәкан. Ол орындың белгілі отады. Сенікінде дейді. Сенікке келіп екеуінің біреусі қарыған кезде дейді. Мұна кебірлер отырады. Өмір жолдас жоғытқан, баласын үйде жалғыз ата қалған. Кейбіреулі атасы кеткен, үйінде жалғыз ене қалған. Же екеусінің қолыңда бар, сенің үйіңде бар. Индака. Араб тілінде де сенікінде деген сөз, сенікіне келген қонақ кетері бар. Егер сен аны ата-ене қатары сыйлай алмасаң, وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ. Кім Аллах Тааланың барлығына, бірлігіне, ақырет күніне ішенсе, қонағын сыйласын дейді. Келген қонақ кетері бар. Бүгін ата-енең сенікінде бар ма? Ертең жоқ болып қалады. Сенікінде қолыңда бар кезінде сыйлап қал дейді. Екеуінің біреусі же екеудің қарыған кезде. Қачан қарыған кезде? Алар жаш кезінде ата-енеде отырады жаш. Мен де ата-енемін. Урматты мұсылман, жаш кезіңде беліңдегі, қолыңдағы күшіңді бардығыңды балдар үшін арнайды. Мұасақалдар балам деді. Бала үшін ата-ене еш қызғанған жоқ. Мен жетпегенге жетсе, мен кийбегенді кийсе, мен жебегенді жесе, мен бара алмаған жерге барса, бірақ бүгін белиден қолыдан күші кеткен кезде балдардың бір жақсы сөзіне мұқтаж болып қалады. Арзыбаған бір белек бекчесіне мұқтаж болып қалады. Bir ғана 8 мартта емес, урматты мұсылман бір туған. Диніміз 365 күн барлығы сыйлауға шақырады бізді. Жыл 12 ай. Әрбір саатта, әрбір минутта сыйлағанға шақырады. Ата-енең жалғыз Құдайға сыйынғаннан кейін ата-енеңе жақсылық қылғанын. Индакал кибара ахадухума ау килахума. Екеуіне жақсылық қыл дейді. Жақсылық қыла алмадың, белек бере алмадың. Жоқ дегенде фала тақуллахума уффин. Ата-енеңе уф деген сөзді де айтпағын. Уф дейсің, уф дейсің, жетшет дейсің. Уф айтпа дейді Аллах Таала. Фала тақуллахума уффин. Неге уф деген сөзді айтпағын? Уф. Урматты мұсылман бір туған. Айтпайсың бұл. Кейбірге ешікті жабасын бетіне қаратып. Кейбірің сөйлемей қоясың. Жетшет тойғызың дейсің. Уф деген сөзді айтпа. Уф деген сөз керек болса атаң, енең жайында жатып қалып, қажетханаға бара албаса да, мұқтаждығына бара албаса, сен ошоны тазаласаң да, уф дейішке жиіркенуге де құқығың жоқ. Уф деп жиіркенуге де құқығың жоқ. Фала тақуллахума уффин. Вала танхархума. Қайшы айтпағын. Алардың сөзін қайтарбағын. Вала танхархума. Ва қуллахума қаулан карима. Ең кереметті жақсы сөздерді айт атаңа. Атажан, атаке, апажан. Вақфид лахума жанаха зулли минар рахма. Мейірімділік қанат төшегіңді төшегін. Қанатыңды қанат дейді. Жанах деп қанат. Егер қанатың болса, мейірімділік қанатыңды алардың таманына төшегін. Қанатыңды әлі төшеп қой болсын.
Ва кур раббирхамхума кама раббаяни сагира. Раббым, мени кичинекей кезимде ата-энем мага кандай мээримдүү болгон болсо, Аллахым сен да менин ата-энеме ошондой мээримдүү болгон деп дуа кылгын дейт. Кичинекей кезимде кандай сени ширин эркелетет. Аллахым ата-энем мага кичинекей кезимде кандай мээримдүү болгон болсо, сен да менин ата-энем ошондой мээримдүү болгон деп дуа кылгын. Исра сүрөсү. Урматтуу мусулман. Керек болсо Ибн Аббас айт, ла танфус таубака. Ата-энеңдин алдында кийимиңди да какпагын, чаңы жетпесин ошорго дейт. Ата-энеңе үстүңдөгү кийимиңдин чаңын да какпагын жанында. Аларга чаң барбасын. Урмат, вахфиз лахума жанаха зулли минар рахма. Мээримдүүлүк канатыңды төшөгүн. Урматтуу мусулман бир тууган, ата-энени бир гана тирүү кезинде эмес. Мен карап турам, кадыр баркына жете албай калганыбыз. Кадыр баркын баалай билген инсандардын көзүнөн мөлтүрөгөн жашагат. Алардын тирүү кезинде сыйлагын. Өтүп кетсе өлгөндөн кийин сыйлагын. Өлгөндөн кийин кантип сыйлаймын? Чекең менен жер кассаң да таппай каласың. Жаа ражул илен наби саллаллаху алейхи ва саллям, пайгамбарга бир киши келди. Элестет, ал кишинин ордо өзүңдү кой. Пайгамбардын жанына келип, "Я расул, хал бақия мин бирри абавай шейун?" Ата-энем өткөндөн кийин да мен сүйө турган, сыйлай турган бир кызматым калды ата-энеме. Абаррахума бихи ба'да маутихима. Алар өлгөндөн кийин кантип ата-энемди сүйөм? Ата-эне өткөндөн кийин кантип ата-энемди сүйөмүн, сыйлаймын деди. Кала наам, өлгөндөн кийин да сыйласаң болот. Өлгөндөн кийин да кадыр бартасаң болот. Ас-салату алейхима, аларга дуа кыл деди. Өткөндөргө дуа кылганың, сүйгөнүң, сыйлагандык. Вал истигфар лахума, ата-энең үчүн Алладан кечирим сурагын, истигфар айткын. Ва инфаду ахдихима, алардын уадаларын өлгөндөн кийин сен аткар. Бирөөгө сөз бергенби? Мечит салам деген сен салгын. Көпүрө оңдоймун деп оңдой албай өткүр. Сен оңдоп койгун. Көчөт отургуза алба, сен отургузун. Василатур рахим аллати ла тусалу илля бихима. Ата-энең аркылуу жете турган, ата-энең аркылуу байлашкан туугандарың менен байланыш түзбөгүн. Атаңдын бир туугандарын, энеңдин бир туугандарын. Урматтуу мусулман, бир тууган Абдулла ибн Умар, Хазрет Умардын баласы. Мадина менен Меккенин арасында келет. Элестеткин, 14 кылымырда ысык эмеде. Жолда келетсе, бир бедуиндерден бирөөсү келатат. Хазрет Умардын баласы Абдулла төөдөн түшүп, башындагы баш кийимин баягы кишиге кийгизди. Жана ал кишини өзүнүн отурган улоона отургузуп койду. Сахабалар, "Я Абдулла, Умардын баласы Абдулла, бул бедуиндер бир арзыбаган нерсеге ыраазы болуп калат. Сиз баш кийимиңизди кийгизип койдуңуз, төөңүзгө отургузуп койдуңуз, жетелеп алдыңыз. Бул ким?" деди. "Мындай сенин сый урматыңа, кадыр баркыңа татыктуу болгон ким?" деди эле. "Бул менин атам менен мамилеси жакшы эле" деди. "Мен муну сыйлагандыгым атама болгон сый урмат" деди. Пайгамбар айткан, кимде ким ата-энеси мүрзөдө экен кезинде карым катнаш барды келди кылам десе ата-эне менен, ата-эненин досторун сыйласын дегенде дейт. Мен атамды сыйлаган, атам менен мамилеси жакшы болгон үчүн бул кишини көргөндө атамды көргөндөй баш кийимимди кийгизип, улоомо отургузуп койдум дейт. Урматтуу мусулман, бир тууган жаа ражул ила наби саллаллаху алейхи ва саллям, "Я расулаллах, хал бақия мин бир абавай шейун ба'да маутихима?" Өлгөндөн кийин менин сүйө турган жолдорум барбы? Ата-энемди сүйө турган жолум барбы? Ооба, дуа кыласың, истигфар кыласың, жана ата-энең аркылуу болгон туугандыктар. Кээде ата-энеңдин бир туугандарын тоготпойсуң, катташпайсың. Атаңды сыйлагандык ошондойбу? Ман арадал жанната, ким бейишти кааласа көңүл бур. Бейишти ким каалабайт? Бейиш үчүн жумага келип жатабыз. Бейиши болуп жаннаты болсок деп намаз окуп атабыз. Жаа ражулун минал Йемен, элестетки, Йеменден келди. Йемен бул Кыргызстан боло турган болсо, Йемен бул же Казакстан, же Өзбекстан, же Тажикстандан келет. Саудиянын жанындагы башка мамлекет. Йеменден элестеткин Бишкекке Душанбеден бирөө келди. Пайгамбарга келди. Факала я Расулалла, житука уридул жихад маак. Мен сиз менен жихадка, исламды башкаларга жеткизүү үчүн, исламды коргоо үчүн газватка келдим, жихадка чыгуу үчүн келдим. Сиз менен чыгам дейт. Жөн эле жихадка эмес, сиз менен бирге жихадка чык. Фама ху аввал суалу саалаху наби саллаллаху. Пайгамбар Йеменден келип, "О, жакшы келипсиң, сенде аскерге муктажбыз, жүр" деген жок. Биринчи суроо атат. Элестеткин Бишкекке Душан менен келгенде, Йеменден Саудияга келди. Пайгамбардын биринчи суроосу, "Ой, жакшы болду, сенде аскерге муктажбыз, кел" деген жок. "Афил Йемен абавак?" Йеменде ата-энең барбы деди. Тажикстанда сен ата-энең барбы бул жака келипсиң?
Qala na'am. O ataynem tiriyor dedi. Qala wa turidil janna. Sen menimenen cihatqa çıkıp beşti qalaysın. O beşti qılam. Qala na'am. Qala irji ilayhima. Atayninge qayt dedi. Kelgen janга Dushanbege Tajikistan'a. Fa ahsin ilayhima. Barıp atayninge жақсылық qılgın. Fa innal jannata samma. Beş oşolordun tamanın astında, oşol jerde. Menimenen cihatqa çıqqanda emes. Bugün keda urmatlı musulman bir toğan, atayine qarasıraq men davatqa çıqam. Senin çayın var bu, yok bu, ilaysın bu, yok. Men Allah yolunda çıqavatam deydi. Menimenen emes, 12. mikroyun meşinden emes. Paygambar menen cihatqa kelem degendi, Yemende atayinenge barıp kızmatın kıl dedi. Beş oşol jerde dedi. Ay inde rijlayhima. Oşolordun iki tamanın astında dedi. Oşolordun kızmatında beş bolup dedi. Elestetkin bul kelgen sahaba Yemen'de ne? Zamanın ketmişti. Yol jürüp geldi. Balkim bir ayda geldi. Balkim 15 günde geldi. Paygambarın canına kelgende jönüle sabah alganı kelgen yok. 3 gündür davatqa 40 gündükке kelgen yok. Emne kelgen? Paygambar menen birge cihatqa çıgam dep geldi. Paygambar menen birge gazvatqa çıgaydı. Paygambar sallallahu aleyhi ve sellem anı jana bizge sabak boluş üçün ne dedi? Barıp atayinengde kızmat kılgın, beşte oşol jerde tabasın. Hurmatlı musulman bir toğan. Üyde senin. Cennatın üyde eken. Üyde atayinen var mı? Beşin senin. Oşolordun tamanın aslında beşti tabasın. Tünde uktavastan, alar rahatlansın desen. Alardın köz yaşını ağızsan, alardı kuvantsan, alardı küldürsen, alarga kuvanış tartulasan. 364 gün oyla oysunda, bir gün 8. marta gülap kelip kıyrattın deysin be. Hurmatlı musulman. Kimde kim aciz bolgon qarıgan atayinen taştap koygondor kulaksa. Kim senin ordun alardı sıylaydı? Kim alardı küldüret? Kim alarga kızmat kılat? Kim alarga jakşı sözünü aytat? Senden başka kim kızmat kılat? Kızmatkerge mi? Ben kızmatker alıp berip koygomun. Alardın poğuru var, başkası var deysin mi? Koşnalarga taştadın mı? Je karılar үйüne taştadın mı? Bul jakşılıktın jazası şunday mı? Sen üçün kança kızmat kıldı? 2 yıl kursağında emişse, 9 ay kursağında götürse. Sen üçün kança kıynalıp belindeki kolunda küçün arnadı. Kançalagan tünderdi uktavastan ötközді. Kançalagan künder açka kaldı seni toysun dep. Sen uktasın dep uktavadı. Seni rahatlansın dep al rahatlangan жоқ. Eneng senin kançalagan najasatlarыңды жууду. Astыңды тазалады. Sen üçün emneler kılmadı. Emi bugün senin bir jakşı sözüne muhtaç bolgon кезде, arzubagan tıyın tıpırına muhtaç bolgon кезде, uşintiп kaytarasın bu jakşılıkты. Kanday жүрегі барсın anda sen? Sende degi meer degen var mı? Adamdık, insandık degen sıfatın var mı? Adamgerçilik bu şul. Hurmatlı musulman bir tuğan. O nankör. Küfranı ni'me, Allah'ın bergen nimetine şükür kılmasdan küfür keltirgen nankör. Ve vallahi, tallahi billahi, Allah Teala'ga kasam içem, vallahi billahi tallahi dep. Atayinengdin bir jılmaygandığı senin bardıq ibadatından jogorrak soğuptur. Alar bir kursan bolup, alardın bir razı bolusu, alardın ozundan çıkkan bir sağa tilegi duası. Alakan jayıp, altının baktılı olgun, ömürlü olgun, jamanını körmegin dep bir kuvanıp kılgan duası bardıq ibadatından jogoru turat. Hurmatlı musulman bir tuğanım, Muhammed ibn Munkadir tabi'in. Muhammed ibn Munkadir tabi'in. Yakul, bittu leyle kamile, ağnizu rijli ummi. Taŋat kıça enemdin butunu ukalap uktavadım deydi. Muhammed ibn Munkadir aytat, taŋat kıça enemdin butun masaj kılıp uktagan jokmun. Ahi Umar, benim bir tuğanım Umar deydi, yusalli ilal fajr, bamdat kıça namaz okudu deydi. Men enemdin tamanını ukaladım, bir tuğan Umar inim jağam, taŋat kıça namaz okudu. Ve vallahi, Allah'a kasam içem, ağamdın keçesinden körü, taŋat kıça okugan keçesi namazdan körü, menin kılgan işim meni kuvantat deydi. Men enemdin butun masaj kılganım, Allah'ın aldı men üçün körök soğup dep düşünöm deydi.
Аға hiç қызғанбаймын дейді. Намаз оқи албай қалбадым демеймін дейді. Урматтуу мұсылман бір туғаным. Урматтуу мұсылман бір туған елестет. Бүгін атаң бар, енең бар. Елестеткен. Мо жерде енесін жоғотқандар өкінет. Bir keçeni ойлағын урматтуу мұсылман бір туған. Бүгін сыйлаған жоқсың, урматтаған жоқсың. Бүгін қызмат қылалған жоқсың. Bir keçе келет, енесіз жетім қаласың. Саға дуа қылған, жайылған алақан жоқ. Сен ахвалыңды сұраған ене жоқ. Бала бұл қайдасың, неге кешіктің демейді. Ал ене жоқ. Bir күн келет, урматтуу мұсылман бір туған. Сен сыйлабаған, урматтабаған, алқыш батасын албаған, енеге топырақ салып жатқаныңды елестет. Toprak salıp kalasın. Geç bolup kaladı. Жақында bir ay murda. Атын атабайын. Kırgızstanda kıyın bir vraçtardın bir öz айтады. Men сыйлаған дағы менден жоғарырақ bir доктор врач бар эле дейт. Анын bir дүкөнүн bir жерин мен аренда калып иштетем дейт. Ооруканада канжа жатты. Балдары, қыздарын чет мамлекетте оқытты дейді. Баяғы ақсақал қаза болды. Қаза болған кезде мен кешінде келіп үйден, оруғарып келіп үйінде, майрам суға алып, келгіле біраз сөйіктіңдер шан сөйкетін қылайлы. Туғандар башқалар келіп жатады, отыр десем, ну ладно, біз ертең келеміз, деп жөнөп қалды дейді. Біраз отырсаңар, мұның жолдаштары келеді, балдары қана, қыздары қана дейді. Ну, что, все нормально. Андай-мындай деп орысша сөйлеп кетті дейді. Ертесі жаназадан алдын, жуғаны жалғыз баласы бар дейді. Кир, сен су құй бер деді, мен жуайын десем, он же воняет деп айтады дейді. Я терпеть не могу деп айтады дейді. Кеше сен оқытқан, көтерген, сен үшін өмірін арнаған бүгін жыттанып қалды бұл. Өз баласы. Ертең ошондо баласы ошондой дейді. Урматтуу мұсылман бір туған мурдагы жума баяндарда айттырдым. Эне өлгөн кезде. Энени өзүнүн балдары коюш керек. Эненин бир туугандары коюш керек. Махрам ошол. Урматтуу мұсылман бір туганым. Сөз келгенде айтып коеюн. Аял затыны мүрзөгө коерде көрүп жүрөсүңөр. 5 кабат кепиңге оролду. 5 кабат. 3 жерден байланат. Ошоға карабастан аялды мүрзөгө коер кезинде жакындары жакын келгиле. Чочундар алыс баргыла дейт. Эмне үчүн? Жакын туугандары, махрамдары келгиле. Чочун эркектер алысыраак тургула дейт. Аялды кармабасын деген сөз. Өлгөн денесин да кармабасын. Аялды денеге мүрзөгө коюп жаткан кезде пардапуш деп үстүнө бир материалды жабып турат. Эмне үчүн? Лахатка койгонго чейин 5 кабат материал менен оролуп, 3 жерден бекем байлаган бир жери ачылып, чочун бир эркекке көрүнбөсүн дейт. Өлүккө ушунча көңүл бурабызбы? Чочундар кармабасын, махрамдары кармасын дейбиз. Анда эмне үчүн тирүүлөргө көңүл бурбайбыз? Эмне үчүн тирүү кезинде ошондой кызганбайбыз? Сен чочунсун, карындашыңдан алыс тургун. Bunun bir жерин карабагын дебейсиңби? Урматтуу мусулман бир туган. Өз колу менен коёт. Бирөөсүн апаң, өзүңдүн алкыш, ак сүтүн берген апаңды өз колуң менен кой десе, мен буларга акча төлөгөнмүн дейт. Өр казгандарга. Акчаңды керектүү жериңе. Урматтуу мусулман бир туган, сен акчаңды эмне? Энеңди акыркы сапарга узатпасаң, өз колуң менен койбосоң, сен кимсиң анда? Кандай адамсың сен? Адамгерчилик ушул. Урматтуу, эстегин бир күн топурак салып каласың. Жарагы күчү кеткен, арыктаган денесин. Сен урматтуу мусулман балким лахатта болуп каласың ошол жерде. Башындагы эмесин, кепиндеги бугуштарды чечип, үнүн да укпайсың. Bir gün үйгө келсең, баягы эле мээримдүүлүк жок. Алтыным келдиңби? Алдыга кетейин, садака болоюн жок. Анын баягы жылмайган,
Қуаныш менен күтіп алған, жүзін де көре алмай қаласың. Бірақ ененің қадір барқын, урматтуу мусулман бир тууган, жоғотқан күнін білесің. Ал бұл дүниеден көз жұмған күні білесің. Тирүүндө қадір барктагын. Bir ғана 8 мартта башкаларды урап, кыйын болбогон. Ишенбейсің бе? Жаныңда классташың бар, досың бар. Енесін жоғоткондон сура қадір баркын. Жаныңда да сурачы. Эненин қадір баркы кандай деп. Бүгүн чачты бешенга аялыңдын кызматындасың. Кантип кубансам, кантип ыраазылыгын алсам деп. Үйүнө барган кезде Меккени Уммул Кура дейт, шаарлардын энеси дейт. Эмне үчүн? Бардык шаардын дүние жүзүндөгү мусулмандарды кучагына баткырып бириктирген үчүн. Эне бар кезде эненин үйү болот. Баарыбызды баткырган. Бир туугандарды топтогон ошо эненин мээри болот. Сурагыла урматтуу мусулман бир тууган. Чыккандан кийин кара, досум Айшенем жок, кандай болот дейт. Үмүтүң эмне деген? Энең тирүү болсо эмне кылат элең деген? Энеге кызмат кылбаган, кадыр бартабаган о күнөөкөр менде. Намазыны каза кылган деген жокмун. Энени кадыр бартай албаган, сыйлай албаган, Кудайдын буйругун аткарбаган о күнөөкөр менде. Азыр Кудайга сөз бер. Алланын үйүнө келдиң. Тизе бүгүп жаратканга жалбарып айткын. Аллахым, мен иншалла өткөнгө чейин сыйлаймын, кадыр бартаймын, алкыш батасын аламын. Мен калган өмүрүмдү энемдин ыраазылыгы үчүн арнаймын. Фахал жазаул ихсан илля ихсан. Жакшылыктын сыйы жакшылык менен кайтпайбы? Жакшылыкка жакшылык кылбайсыңбы? Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Ва вассайнал инсана бивалидей. İnsanlarga osiyat kıldık. Allah osiyat kıladı. Ne deydi? Bivalidey. Ata-enеңерге жақшылық kılga. Hamalatuhu wahnan ala wahn. Ene bir kıyınçılıktan kıyınçılık menen kötürdü. Урматтуу мусулман bir туган. 5 kilogramдык весмешөктү көтөрчү 3 күн бойнуңна түшүрбөстөн. 4 күн көтөрүп жүрчү. Жатканыңда весмешөгүң менен жатып көрчү. 9 ай сени көтөрдү. Кандай кыйынчылык менен? Уктай албастан, башка кыла албастан. Wa fisal fi amayn. 2 жыл эмизди. Анишкурли, Аллах айтат, мага шүгүр кылгыла. Вали валидейка, ата-энеңе шүгүр кылгын. Шүгүр кылуу деген жакшылыкка жакшылык кылгын. Илайял масир. Келе турган жериңер мен дейт Аллах. Эгер жакшылык кылбасаң, Аллахтын астына барып жооп бересиң. Ата-энени наразы кылуу bunun azabını bugün erten körösün. Tiriu kezinde de ölgönden keyin de körösün. Peygamber aytат, şunda günöler var, al günöөнүн azabın Allah tez şaşılış menен kaytarat deyt. Birincisi, ata-enenин narazılığı bul dünyada kaytarat. Körösün baldarыңнан, же келиндерден. Жана ахиретте да жазасы бар анын. O enesini ыйлаткан, enesini наразы кылган. O enege bir kança aydan beri жылдан бери кабар албаган, кебилер жылдар өттү, айлар өттү. Бир көрүп койбойт, бир барып алаканын өп койбойт, чекесин өп койбогондор. Кебирлер барбай жүрүп өлгөндө топурак салганы баргандар. 10 жылдан бери Алланын алдына барганда эмне дейсиң? Менин осуятым ата-энеңе жакшылык кыл дедим эле. Эмне үчүн тирүү туруп ата-энеңден кабар албадың десем эмне деп жооп бересиң? Бизнесим бар эле дейсиңби? Контейнерді кім қарайды дейсің бе? Емне деп жооп бересін Аллах Таалага? Айлар өтті, жылдар өтті. Тирүү кезінде хабар алған жоқсың. Емне деп Аллах Тааланын астына барганда жооп бересің? Эмне үчүн кызмат кылбадың? Эмне үчүн жакшылык кылбадың? Билип кой, эненин, атанын барлыгы Аллах тартуулаган эң чоң байлык нематтардан. Allah сага берген тартуулаган эң чоң немат ата-энеге кызмат кылуу. Алланын ыраазылыгы ушу менен. Фаридаллах фи ридал валидейн. Алланын ыраазылыгы ата-эненин ыраазылыгында дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, 364 күн кабар албастан 1 күн кыйлаттым, ыраазы кылдым дебеген. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك برحمتك يا أرحم الراحمين